Dilolostro YouTube channel. La hilesh Godin. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Laha ka nkandziyiso loyi lava ka hi vulavula hi swilo swimbirhi ku nga xiyimbeleri Paparhula Ntukulu wa N'wachapu, hi tlhela hi ya vulavula hi xiyimbeleri Mr Post, Mr Power Sikuliyeza Ndlovu. Se hi fike hi vona xiyimbeleri Mr Post va vekela khadi ra le bangini, va lo fika va posta khadi ra vona ra le bangini ivi va nga vuli nchumu. Se loko hi landzelerisa vaseketeri kumbexana valandzeri va xiyimbeleri Mr Post, hi vona lava koxeke leswaku ri Mr Post a va posti vuxokoxoko bya vona bya le bangini hikuva vaseketeri va lava ku hoxa mali eka xiyimbeleri Mr Post. Xana swi vangiwa hi yini leswiwani ke? Namuntlha hi fike hi vona xiyimbeleri Dr Joe Shirimani endzhaku ka loko va ta va va biwe ngopfu hala ka ti-iTunes, va fike va kombisa leswaku ri ku va munhu a va ka xiyimo xo sungula eka ti-iTunes a swo vula ngopfu nchumu. Va tlhela va kombisa leswaku ri vona va ta endla mali yo tala hi tlhelo ra ti-gig. Va tlhela va kombisa leswaku ri vunanga bya vona byi ta twakala ngopfu evanhwini. Se tanihi ku xiyimbeleri Mr Post swi tikomba nga ku va le ku pfaleriweni loko swi fika eka ti-gig, sweswo swi fike swi tlhava kumbexani ku vavisa vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post, laha va nga teka xiboho xa ku kombela vuxokoxoko bya xiyimbeleri Mr Post bya le bangini ku va ta hoxa mali eka xiyimbeleri Mr Post ku komba nseketelo eka xiyimbeleri Mr Post endzhaku ka loko va ta va humesa album ya matimba swinene. A swi tekanga nkarhi hi voni xiyimbeleri Mr Post va vekela khadi eka xiyenge xa mabulu xa Facebook, a va vulanga nchumu lo fika va vekela khadi ntsena. Laha hi nga vona van'wanyana va vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post va sungule ku va va chela mali, leswi nga mhaka ya kahle swinene. Loko hi hundzeka leyo hi voni xiyimbeleri Paparhula Ntukulu wa N'wachapu na vona va karhi va koxa mali eka Lekker Stylist. Endzhaku ka loko va ta va featurini eka risimu leri nga thoriwa leswaku ni kombela i chuza. Eka risimu leriwani xiyimbeleri Paparhulani va kona lahaya, naswona loko hi languta vuxokoxoko lebyi nga tsaliwa eka risimu leriyani, vito ra xiyimbeleri Paparhulani a ri tsaliwangi. Ku fike ku tsaliwa leswaku ni kombela i chuza featuring J John the Big Baby and Salam the producer. Vito ra xiyimbeleri Paparhulani a ri tsaliwangi lahaya. Ende loko karhi hi yingisela risimu leriya ku na laha ri fikaka ri ku wo njikela i rito ra xiyimbeleri Paparhulani kambe a va tsaliwangi lahaya. Se hi fike hi vona nkandziyiso wa xiyimbeleri Paparhula Ntukulu wa N'wachapu laha va nga ku koxeni ka mali eka Lekker Stylist va kombisa leswaku eka nghoma liyani va featurini kambe a va dyangi na peni kumbe a va hakeriwangi nchumu, mara vona a va koxi mali ya ku ringana gidi. Va tsandzeki na ku va va nyikiwa mali ya ku ringana 510 kumbe 100 rand. Loko hi ta va hi voni risimu leriwani ri ta va ri humile masikunyana ndzhaku, hi swi vonile leswaku ri Paparhulani a va tsaliwangi, kambe hi swi twa leswaku ri eka risimu leriyani ku na rito leri twakalaka leswaku ri laha ku yimbelela Paparhulani, kambe a swi kombisiwangi eka nghoma leswaku ri Paparhulani va hoxi xandla eka risimu leriyani. Nkandziyiso wa Paparhulani hi lowu. Ku hakeliwa gungula kula hambi wanjikela ya manje to Paparhulani phela hi mina lawa vanhu va tlanga nhloko Thomas amazwi na manje to mara ni nga ri sure vanhu vo tala va kha va phikizana ndzi ni fonela mfana n'wana vhele va ku hayi i hosi eka gaza leyi manje to ni byeleni no fonela ku avuxeni a swi kona ene a swi tiva ku a ni na problem ma yi khoma ku njhani mara so yini mara na se va ta ku hayi mina hayi ni sungurile a tsandeka no humesa randi so yini leswi va mbala ku tisuti vanhu lava ke ni byeleni suti va leswi va mbala ku tisuti. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.